Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakin hun yelekai jong ka MNK United. Kalayo ban Khur ya kanam Lahduh. Haga lempung yelekai football kabalatip kum ka first knockout football tournament. Arhajar arpaway arhajar arpawar. Ya kabala penlong da ka klip maule youth club. Katai kanam tam jong ka MNK. Kalalong hadin bakalala ban penlim no. Da argul lakaway ya ka mouse my SC. Haga jele kai final persya kebelalong hakas ngi sajan jong katayo hamadan snong kle maule West Khasi Hills. Shushu hakate kasngi ya kanam best goalkeeper layo ban Khur da utai bok lengkhoi naka Galaxy United. Ya kanam top scorer pa layo da utis naka Mouse My SC. Katbaya kanam best discipline team layo da ka Galaxy SC. Hakati kasngi penkot ya kate kelempong uba smora lentonia senior demonstrator jogatanat soil ulalong ukongsan. Hakati don langru uba clusters reurang ba sordash nong ba eving star marngar kinong ket kam ka club bat kiwei kibala samru ya ki khusnam. Laban kedau bah hakate kelempong ya lekai kidon kumba khat henry teliki team kibala wan banesem banta nakaleng ki jaka jong kate kathan. Check, bro, check.